Tá réalt na hidirlína linn sa stiúideo anois Ruairí McSorley fásta se. Well, cos é an crackle Micheál. Tá sé go hálaíonn buú leat. Aye, no. So inis stomar Tá dús sé go mé. an bléin seo caite bhí an blin agad so céir a hála ag an tús a rís inis dúin. Well, just bhí mé ar bhela chun na scola, agus bhí mé híon agus an maithir just ag fannach sa ceir, agus an tean tháinig muid an ceir UTV, agus thuí mé go dtí, thuiceacu agus just chur mé ceist ortha go dtí tá sibh sé gceanú, agus dúirt sé go ró siad na gceanú tuairisce faoin sneachta, agus an tean just chur mé ceist ortha an deaglam tuairt amach faoi, agus dúirt mé ceanna neirt fé, agus Sinné! Thar ihe bhí tú cócáideo sin. I know. Cai go sin into atar fad, and bhfuil de saoil athraí go mór mar sin. Héal athraí go halas go homlan sirt tan a fé lad tean leis an self in a le an bléon ar fad. Bhfuil tú trín tuirse leis na bheith tógan na selfies inis? No, ach sure bhfuil an túile na land daine ach sure bhí mé anclaachtathe leis an cean agus an crack just sena hála sé sena le. Céir éon rud is gran war a mar sin Ruairí a hála ditse a nuirí. Oh God, well well bhí coppla rud gran war a hála ach céim ar a goró an fear a fur tatú dús a héan ar drama hosa. Inis, níl tú an riir a bhí seo. Hey! Tá tatú dá air an tatú seo ar chorp daine ag an eile. Tú omra frei. Mis sé gur sin a bheith deanta domsa? Well, Tá sin ionta at ar fan agus thuúna mé fásta go ró dá eile feiceil ar cúpla bosan a thart simple tuisgur na hhéireann. Oh, aye. Well, they shen just an fiactus v gallery just an other lane lahan wanda just super fast and Tanya v air aga as just IVV mo air even a busna agus billboards agus nahan rod. Dá cred. Well, and saltas there. Tá sógam go bú na cant agus tá tún an Lord ar Lewis Lester cos an daon bhil is rís. Ac tá seo ag éirí dúchlan Cúla4 a anú láat inis mar sin Ruairí McSorley bhfuil tú ré chun dúchlan réabhlóga an rabhlóga a dhéanú? Right, Lana right. Okay, so ag ggurcar is gaman te rabhlóg suas na ggéirí go nearú tú é i d am hain. Right. Vi banjo Jewish, vi banjo banjo bargo Joe and manjo na banjo and banjo Joe. Oh my, vi tú clactú sin hana fin ro. Right, high calculor. Right, Yanami. Right, you're one other. Right, Yanami ish cape and right. Vi banjo Jewish, vi banjo as vi banjo bargo Joe and manjo na banjo and banjo Joe. Hey! One show wine, okay, and Darrakin with the Ray. Right, not right. Right. These Jacker and Guns. Ta shaking in a shashi snack the last shocker, ta shaking in a shashi last knocker slash shocker, shaking in a shashi last knocker just. It's a calculogity and Kion Jeremy like well. I the feminine got all like the. So to shaking in a cast. Okay, to shake me head it. And there's a Kion Ellis going. Right. Okay. Alright, lads. Now back la back yes ni back lad. Now back la back yes ni back lad. Hey! That's who you are, bro. Why stuff, Sean? Hi. Oh, God. Okay, carefully. Okay, Sean Kion's Jacker and the Huron thing. One tree last Jacker, right. Total Jama, Urker Deuce. Right. August Tattoo Ray, Tree the One Shots. Right. Run Myra, Gaira, Gan, Naira, Egg, Ira, Nara, Nara. Run Myra. Niche got Beanish. Right. Run Myra Gaira Gan Naira Gaira Nara Nara. Run Myra Gaira Gan Naira Egg and Ira Nara Nara. Run Myra Gaira Gan Naira Egg and Ira Nara. Yay! Ruairí McSorley. It's real too. Tá tú có mai ag náda go sin. Bé tú a rásin ar Cúla4 sa seachtaí a macro. Níl muid agin sin. Cancha. Mór na fi sin go fáil. Ach to make so go mór leis céird a bheith fanach agin. So go dí sin. Okay, can I wait, okay? Right. Right. Carefin Cancha.